Babukeli, lolu hlelo olandelayo izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Ningizimu Afrika sakhuleka nobesilo ngiyakhula nginokwatsha osekhundla sengihambe ngahamba ngafika eThekwini ngayithela khokho vula ugobela omkhulu Khehla lami ngitha ngibingelele iningizimu Afrika yonke namaphethelo ngibingelele MC Gwatshu umkhulu Dlozi ongafuni ukuvela ningizimu Afrika kade sisimzamo sithi umkhulu wazovela kulezi zinto lezi khehla lami siyaqala impela ukuvela kulombuso obhanyabhanya mkhulu njengoba thina besisiza umuntu bese layile omunye umuntu ukuthi cha ngasizakala lapha umkhulu Dlozi khehla lami kodwa ke ngokuhlonipha wena khehla lami kuba lokhu ungenxa ukuba mkhulu awusondele ngoba amagalelo akho mahle kakhulu siyezwa abantu bancoma abantu basizakala awusondele sizokushutha khehla lami kuningi engiphathela abantu namhlanje esigodlweni kwaqeda usizi usesigodlweni kwaqeda usizi la ekhaya sesigodlweni kwaqeda usizi mkhulu kunomuntu obuka le video for the first time nobuka umkhulu njengamanje nje ayiveli le ndoda sizamile sandoda awuvele ngoba siyazi umsebenzi wakho mkhulu yini oyiphethe othi mina la kwaqeda usizi nginayo esigodlweni mkhulu khehla lami ake ngiqale lapha ngigcine nje ngendlula yala ekhaya ngizogcina ngayo indlula yala ekhaya ethatha umuntu kwelinye izinga nibe kwelinye izinga umuntu osethi usehambe kakhulu ehamba inyanga lonke ilizwe kodwa engatholi usizo mkhulu khehla lami ngizogcina ngayo leyo ndlula kodwa ake ngichaze nje ngamakhubalo esiwaphethe la ekhaya sinazi insebenzo zamaqala zomuntu onecala elibi siyalishaya icala la ekhaya mkhulu umuntu othi hayi mkhulu mina ngifuna uba ingoduso yami okanye umkami ngimbophe kwanye ngumkhiye ngoba phela khehla umuzi uyawakha kodwa bese uyawubiya mkhulu unjalo khehla lami insebenzo ziningi nje esinazo la ekhaya siyabethela siyacupha izitha khehla lami mkhulu ayi khehla lami abantu abaningi mangabe bebuka ivideo bayebefuna ukwazi yonke into ephambi kwethu kunale ndoda le ayisuka ifake nentehle eyelo nebovu uzosichaza nina ngelimbala bese uchaza ukuthi ubani lesikhonga sale ndoda esethuze kogoloko khehla lami hayi khehla le ndoda umangolongolo indoda enkulu engabuya nayo le emazweni ungolongolo indoda enkulu indoda yimanga yenza le ndoda uphethela amadoda uKalabashi nayo le ndoda mangolongolo amadoda amakhulu ezimanga yebo amadoda ezimanga amadoda athathe mina abantu bebhekile khehla khohla lami siza kuyenza lento siyenze babantu bebuka iSouth Africa yonke abone umuntu siyayenza lento asifuniseli lento khehla siyayenza mkhulu uzwa kahle khehla mkhulu ngiyalosa mkhulu uNdlozi khehla lami ukhona yini ongathi kwajona babukeli mina nganikhombisa nganibukisa into yamehlo makuthi kukhona noma mayikhona into mhlambe ongasikhombisa ngayo ukuthi ngempela lento ikhona iyaphila nje ubusuwabayile namadoda wabala nensebenzo ukuthi wenza u1 no2 no3 no4 khehla lami khehla ikhona lento uyaphila ikhona lento la ekhaya iyaphila asifuniseli kobela ikhona iyaphila kodwa lento khehla yami ngiyanginika umuntu oserious umuntu owaziyo ukuthi ufunani empilweni yakhe hayi kobela umuntu odlalayo khehla nomuntu ozothwala ngicela ngasondeli lapha esigodlweni umuntu ozothwala ngoba asithwalisi lapha esigodlweni kwaqeda usisi yebo sinesiphakamiso samadoda nabafazi umuntu ofuna ukushintsha isimo sempilo yakhe asithwalisi nenza njani ayikhona kanti into yokuthwala nenza njani noma ngifuna ukutheka ukuthi ubugozi yonke into lo abantu abaningi sebasaba khehla into zala ekhaya azinabo ubungozi azinabo neze ubungozi abantu baphila abantu babuya bezobonga ubuningi bazo mkhulu kukhona nje bebengithengela imoto kulamaviki aphelile bezobonga lapha kwaqeda usisi mkhulu kodwa ke ngiyangifuna uba umuntu ke ngikhulume ngento ayibonayo ukuba yini lesiphethe kunendoda engiphethe kuthiwa uKalabashi le ndoda yenza imanga ezinkulu ngayilanda emazweni angaphandle
ngayilanda ezweni laseMalawi endaweni ekuthiwa kusemzimba. Wenzani uKalabhashi mkhulu? Khehla lami ngiyacela ukuba ungidedele ke ngiyenze lento ke kwathumela amadoda ayenze lento ayenze abantu bebhekile. Mkhulu, asikhulumi la ekhaya ukuthi sothi hayi sisujikele emva kwendlu kodwa siyenza ubhekile khehla lami. mkhulu ucela umkhulu makhono ongakwenza sibonise khehla lami. Mbukeli ngasekhaya inqopho mlando mkhulu umdlalozo omkhulu uDlozi uzosibukisa ke isimanga. Hey, ziyasho nenyamazane la. Hey, ziyasho nenyamazane lana. Kunzima kakhulu amabutho lawa. Amabutho lawa. Hayi. Ebhokisi lani manje mkhulu lena. Uphethe nesibambano kwenza kanjani manje mkhulu? Khehla yami yele mkhuba yami engigila ngazi imanga. Ngiyafuna uba wonke umuntu obukelayo lo msakazi avula amehlo ayibhekisise kahle lento esiyenza lapha. Angifuni ukwenza into othi umuntu akayiboni. Ngiyangifuna labadoda ngiwathume wonke umuntu ebuka iSouth Africa yonke ibuka ukuba lento yesiyenzeka la ekhaya siyayenza la ekhaya ayisifuniseli lento khehla. Uyawathuma manje madoda. Senze njalo khehla lami njengamanje. Mkhulu. Hayi, mbukeli ngasekhaya inqopho mlando omkhulu uDlozi uzokugila imanga uzothakatha bukhoma. Khehla lami ufuna ungibhekele lapha umsakazi wami kuba ngabe khona into oyibonayo phakathi lapha. Ayakho lutho khehla lami, akho lutho mkhulu. Akho lutho khehla lami. Akho lutho mkhulu. Khehla lami ngiyathakatha mina abantu bebhekile angifuni uba umuntu angaboni ngiyafuna ukuyenza abantu bebhekile. Mkhulu. 1-2 Sarafini 1-2 Maranyana. Yenza njalo bafana basemzimba yenza njalo madoda amakhulu. Ngalilandela ukuba nezimanga kulelizwe. Mkhulu. Khehla lami ake sibeke phansi sivale kanje. Bese sibeka loluphondo lamadoda. Lwenzani loluphondo mkhulu? Yizo lelo phondo Nkosi yami yilo loluphondo engixhumana ngalo ngalamadoda. Mkhulu. 1-2 Sarafini 1-2 Maranyana 1-2 Sarafini 1-2 Maranyana yenza njalo madoda asemzimba yenza njalo madoda amakhulu. Madoda angalali elisebenza ubusuku nemini yenza njalo bafana abadala yenza njalo bafana bomdludi. Ufuna niyenzeke lento madoda. Wonke umuntu ebhekile ngiyafuna niyenze khona manje ayikusasa madoda amakhulu. Madoda amakhulu kodwa ningezi okhulu ningenze lento okuncane madoda amakhulu. Uyobonga ufike ngibonge kakhulu. Emgedeni wenu Nkosi yami maningenze lokhu mkhulu madoda amakhulu. Siyacela ukukhanye ke shingishane zomoya. Khehla lami ngicabanga ukuthi wonke umuntu ubukile lapha nje ubukhona umsasazi wami ikhulu nabantu bebhekile babonile ukuba akho lutho lapha. Khehla lami. Ngabe bekukhona ukukhona khehla lami? Yebo. Ngabe bekukhona phakathi? Cha khehla ngibona ngalutho mina mkhulu. Nombukeli ngicathi ubonile akho lutho. Khehla lami lamadoda akayenza lento athi ake sivule lapha leli bhokisi. Ke sibone ukuba yini abasiphathele yona lapha. Khehla lami. Kalabhashi labezizwe. Awu lamadoda asenze nje la. Hayibo. Hayibo mkhulu, hayibo mkhulu, hayibo mkhulu. Hayibo, hayibo. Asenze nje na Nkosi yami. Bafana badala. Senze nje na madoda. Hayibo mkhulu. Senze nje na. Hayibo. Senze nje na madoda. Hayibo. Mandela. Hayibo. Awu siyabonga bafana badala siyabonga bafana. Ay. Msasazi wami. Isibanga kanjani mkhulu? Hayibo khehla. Hayibo. Ufasti kanje? Nkosi yami siyayenza lento phela aliphelanga nje second mkhulu ukhuluma lapho uthi khona yazokwenzeka. Hayibo khehla. Siyayenza lento khehla asifuniseli lento. Ngelose sayihambela amazwe lento Nkosi yami. Hayibo. Mkhulu. Hayibo. Phela ngisithi mkhulu uthuma isekanjani lento mkhulu? Uyempela uMandela khehla lona abalenzi iphutha. Ngeke iphenduke amaphepha lemali. uMandela khehla lami. Ungayithatha nje khehla uyofa upetroli noma uyothenga umakoti sinkwa. Mkhulu Dlozi ethakatha bukhoma. Mkhulu abantu bazothini uma bebuka uthakatha kanje? Uthini kubantu mkhulu? Sihlele emalini manje? Khehla lami ngithi mina hayibo lapha kuwaqeda usizi. Mkhulu yonke imali le. Hayibo ngithi kwaqeda usizi khehla lami la ekhaya. Ngifuna umuntu othi hayi mkhulu mina kade ngihamba ngiphumeleli.
mkhulu kade ngisebenza iminyaka kodwa ngikuyeki phambili angiboni noma ngiyaphambili noma ngiyemuva. Ubanika lo phondo lolu. Ngithi abasondele khehla bathole lezi insebenzo. Khehla lami. Abasondele bathole lezi insebenzo. Umuntu ofuna ikalabhashi lemali. Kobela. Umuntu ofuna ikalabhashi lemali. Akube umuntu ozazi ukuthi ufunani. Kobela. Akube umuntu owazi ukuba yini azoyifuna la ekhaya. Ayi, lizokahle Kobela. Asinikeze ingane lento. Kobela. Ufuna umuntu osekhulile ozolanda lento. Mkhulu. Umuntu owazi ukuthi ufunani. Khehla lami. Ngithi leli kalabhashi lemali likhona liyaphila. Ayinayo lumgozi kahle lama akakenzeke mhlawumbe gcina umuntu manje ayithatha eshone nomndeni ebe nezinkinga lahlelwe ingane ngifuna ukucheka endabeni yomgozi ngoba abantu esikhathini eziningi bayahlezi bengibuza lo mbuzo lo khehla lami. Khehla lami insebenzo zala ekhaya azinabo impela umngozi nokuncane ngoba abayilandayo bayaphila kukhona sebephila iminyaka bephila la ekhaya beyilanda izinto Mkhulu. banamabhizinisi banezinto zonke. Ilezi insebenzo zala ekhaya azinabo umngozi baphila abantwana akukho kubi ukuchitha kogazi ukuba khona ngoba asithwalisi. Ngithe mina khehla umuntu othi uzothwala ngicela ngasondela esikolweni. Umuntu othi uzothwala ukufuna inhlanhla mkhulu. ngifuna umuntu ozofuna isiphakamiso somnotho Mkhulu. okuthiwa ikalabhashi lemali. Kalabhashi lemali. Hey, mbukeli sihlele emalini njengamanje umkhulu uthele imali angithi ngayo upetrol. Mkhulu ngizocela ukuthi mhlambe ngaphambi kokuthi siphethe khehla lami. Eyintweni ezibalekile kakhulu kunabantu abanemali. Kunomuntu othi nginemali kodwa manje le mali nginamamiliyoni. Imali ivele ikhona kodwa manje le mali ayisebenzeki ngendlela eright. Uyakwazi ukulekela umuntu othi imali ivele ikhona kodwa ngifuna ukuyandisa, ngifuna ukuqhubeka iye phambili into yami. Umuntu onjalo khehla la ekhaya siyamlekelela kakhulu othi hayi mkhulu nginongaka ngifuna ukuthi ungandisele khona ngalamadoda ala ekhaya. Siyakwenza khehla lokho. Mkhulu. Siyakwenza khehla lokho. Umuntu uyafona bese chazeleke ukuba yini azoyiphatha mayizozivakashela esigodlweni kwaqeda usisi. Ngumdlalo sisibongo kodwa igama engidube ngalo ngidume ngumkhulu uDlozi weduma kwephezulu. Ayi, khehla lami ngibonile ngisho singena la ukuthi ayikona ndoda enkulu kushutha abakhulu namhlanje ngikulande ngaze ngakuthola. Kuna ngisho imvula la ngaphandle. Leyishaya ngathi hayi mkhulu. Isebenza kanjani le ndaba? Khehla lami umuntu obukele video uzothi mkhulu mina ngiyafisa ukuxhumana nawe. Ngiyafisa ukuthi ngiye kumkhulu ngithole into yokuphila. Khehla lami abantu bahluphekile lapha ngaphandle. Ukhona Kobela uyaqala nokuvela awujwayele ukuvela ithina esikhuphile sathi wozovela uthini kubantu namhlanje uma ngabe ukwazi ukwenza isimanga esingaka ngoba na uMandela abantu ibona abantu uwona ufunekayo khehla lami. Khehla lami ngithi umuntu angazibambezeli ngoba akufuneki kuba uzulujwayela usize ekhaya. Mkhulu. Uzukujwayela ukuthi wena uphila ngamasi nekabishi. Mkhulu. Kodwa ngithi sondela kwaqeda usizi uzothola lento iyaphila khehla. Ikhona le. Izawushila isimo sempilo yakho. Mkhulu. Khehla lami. Asidonsi umuntu la ekhaya ngenkani. Mkhulu. Kodwa ngithi umuntu owazi ukuthi ufunani empilweni akasifonele inombolo zikhona lapha ku screen. Zikhona lapha ku screen inombolo. Mkhulu uzoshayela uyabhuka ke la ekhaya wenza appointment ngoba asifuni ukusebenza imthamo omkhulu ngosuku ngoba abantu mase bebaningi kakhulu ngosuku. Ngesikwazi ubaqeda bonke. Uze umuntu ezoba nesikhathi sokuba ayithole kahle insebenzo zala ekhaya. Mkhulu. Siyasifuna umuntu abhuke sithatha inani elithile ngosuku lapha ekhaya. Mkhulu. Uzwa kahle khehla la. Ayi ngizwa kahle khehla lami inqopho omlando umbukeli ngasekhaya. Ayi sidela ngayokosa ukhavera mina nami lokho encotha amase mfowethu. Ayi lokho encotha amase. Nami lokho ngivuze njalo ukuthi kayisebenza kanjani lento. Khehla kunjalo sithi likhona ikalabhashi lemali yenzeka lento iyaphila. Kwaqeda usisi. Kwaqeda usisi la ekhaya sesigodlweni kwaqeda usisi. Bukeli inamba uyayithatha lapha ku screen uyiseve ngomkhulu uDlozi. Ayi mkhulu ngifuna ukucheka sekungakavali. Uma kungukuthi mkhulu abantu bayakufonela uyabenzela abantu online ngoba akunezinto eziningi zokuthi umuntu usefaka imali ezitolo umuntu usethiwa akafaka imali emabhenki ngabe umuntu ufuna ozaqonda nawe ngqo noma uyacommunicate nawe noma ukuthi wenza njani mkhulu ngifuna sihlukise lapho. Khehla lami la ekhaya asifakisi imali ezitolo. Yebo. Mawufuna usizo lapha ekhaya uyakufone
uchaza inkinga yakho bese sikwenzela i-appointment uze ngqo esigodlweni kaqeda usisi. Mkhulu, Uzwa kahle khehla khehla lami. lami. Khehla lami asifakisi imali ezitolo la ekhaya ngoba sokufakisa kanjani imali ungakabonani noGobela singakezwa futhi inkinga yakho. Sihlole sibheke inkinga yakho ukuthi into zakho ibambeke yini. Hayi, Gobela mkhulu. Sifuna ufike eqathatha esigodlweni. Siphethe umuthi othi thi. Hayi, ngiyithandile leyaseqaleni uyiveza ukuthi ninabe lezinyanga lezi ezindala ukuthunywa kuzona kuthiwa hayi ngimbonile usibanibani uyasebenza ukhuluma abantu lento ekuthiwa i-word of mouth mkhulu. Kunjalo khehla nje ubusinxenxa nje zonke lezi nyanga noma yonke leminyaka usinxenxa ukuba ufuna ukuba uzosutha lapha kumbuyiso bhanyabhanya. Khehla lami. Sinqaba ukwenza lokho kodwa vele kusiphahla lamakhehla asiphethe agcine evumile ngoba la ekhaya bekujwayele ukuthi umuntu sekusiza umuntu bese layela umuntu akwazi noma umuntu asizakala. Khehla lami. Khehla lami kunjalo kodwa sesihlonipha wena MC Gwajuko kuba ukade lokhu sinxenxa ukuba uzosutha kulumbuzo bhanyabhanya. Ningizimu Afrika nginogwatha ozikhundla mkhulu umdlalose ugile imanga sisemalini mangisuka nje la siyayiqoqa le mali ushilo umkhulu waThouse wethu petrol ngiyacabanga ukuthi ngofika ngiphethe ngishona kumakoti la mkhulu eningizimu Afrika sesiyaphetha njengamanje abantu ikhubalo bayalikhola ukuthi likhona sizelela lapho ukuthi usekhona umuthi kuwumdlalose usekhona umuzi kumkhulu Dlozi. Khehla lami siyagaya la ekhaya siyagaya imithi yakulelizwe laseningizimu Afrika. Sinayo futhi imithi okanye amakhubalo esiwalanda ngaphandle esiwagaya emazweni akoGhana emazweni akoMalawi emazweni akoTanzania umuthi othi thi Mkhulu ngithi mina umuntu owazi ukuthi ufunani akayibambeleli mntakagogo akasondele esigodlweni kwaqeda usisi. khehla lami. Ningizimu Afrika mina ngingumzulu ngavungamisa uvala sekuvala ngamakhanda amadoda indlovu edingida film production esikuyona sithi ke noma kanjani senza sure ukuthi sikulethela indaba silenza zonke izinto ukuthi uthole zishisa umkhulu umdlalozi umkhulu Dlozi besihlelana namhlanje ekuthakatha bukhoma kulungikhubalo la. Hayi waqeda usisi.